fan Liverpool pun tak banyak bunyi tau. Betul. Banyak fan Liverpool cakap macam ni, kami tunggu menang apa kami boh. Prestasi semasa, tapi daripada segi kualiti pemain depa tambah Januari ni. Marmoush, Kusanov, banyaklah depa nak beli player kan Januari ni. Lepas tu dengan pengalaman yang depa ada, depa botol kat Arsenal beberapa kali. So aku rasa mungkin depa boleh ligan, tapi kalau Liverpool dengan prestasi macam ni, aku rasa tak ada siapa boleh ligan kot. Asyik menang, unbeaten lah dalam 10 game cuma jangan overconfident. Tapi aku rasa Liverpool season ni depa cerdik lah, depa be humble. Depa stay humble, apa tu depa menang banyak game. Fan Liverpool pun tak banyak bunyi tau. Betul. Banyak fan Liverpool cakap macam ni, kami tunggu menang apa kami boh. So depa semua dah belajar daripada kesilapan fan Arsenal yang banyak bubuh orang tak menang apa-apa lagi. Lain kali kena bahas hujung musim. So baik depa diam je. Depa diam, menang baru bunyi. Sebab kalau nak ikutkan betul-betul pun, Liverpool antara tim yang pernah membotol juga sebenarnya. Betul. Tapi orang duk cakap Arsenal sebab Arsenal banyak bunyi lagi daripada sebab Liverpool. Sebab selalu season Liverpool botol, mesti Arsenal botol. Betul. So orang akan